News Fast Karbiang Law Berta Ketanja Bangnili Samika Cirong Harpi. Aprangsi Berta Thibipen Arjita. KPLT pen Sorkar Angbong Lamdon Chetok Popu Pini Indeng Crazy KPLT Rising Day Arani Katalon Pon Along Pangdak Pon. Lurdung Forest Subbit Office ke Sunday Mate Bhomkuru Arnisi Office Impuchon. Bangthong Brahini Atom BJP Asong Mass Joining Along Cepa Ogdunsi Welcome Program Amai Kedeng. Amreng Aroyathak Akimi RCC Adulong Kasemar Kasaoy Non Puanta Anujok Patang Thekthelang Langhut Arong Arat Non Anta Kimesianalang Jundun Longle Karbi People's Liberation Tiger Mate Thihekpen KPLT Indeng Crazy Rising Day Arani Dipu Manja Atowar 5 miles Chotianala Methang Headquarter Designated Camp Along Ketalon Jaime ka tengpen adapor Phytroxy Rachitim Apor KPLT Mai Purun Rongpi Songalama Pangjarpon Lasopi Defense Secretary Rijak Derapen Jalin Ponsi Karlitang Atuma Phan Chikimub Amelur Kaipon Lasopi Operation Commander Sarmung Timungpen Japonsi Armu Okso Rikom Aron Cepaklangpon Lasopi KPLT Pen Lapen Sorkar Angbong Lamdon Kachitok Jiaphan Chisik Bomlo Pusi KPLT Chairman Run Rongpi Pherangkyangno Kaning JK Kado besolang dorat kan tuning ipen lepas ini lang tila pelo noni tom pratin ke Sorkar bekating ti Hanji alam madalam don si Dok Jiaphan ni tom Chisik Bomlo Kasi Karbenglo termas konsir tim Karbenglo alang kota alang tum inisiatif na si Arjun yang bidang si non Rajin benetung si Toblong Japan isi apirta kami ini tum celong pun apa sih hal bang suhu ini tum lamdo si Dok Jahut solang dokar biara pen kaprek social organization pono kaprek song pono naciram itu ini masih itu tinggi lo lapen itu jong pon pen mata pon lah hello je Karbenglong monsam ke doyil potang te article 2 agency na implement pilo potang te Karbenglong monsam to pusi itu troy pon lapen ning chit pon atema kaprek song tame nahi klang bom pakai klem bom tame Karbenglong hempre ka pharma apo si article 2 prabjin pen implement ji phansi asam sarkar pen central sarkar bamtame ini tum chuning ripolo pen hang polo si labangso ke pachon da frang je phansi non tim Karbenglong to name na chiram je turun lo pen ning sapik lo pen alang tum phatame ni tum ning je thetu wai philo je towar bengan nang pipon kop kilo posi ni hello Indeng Crazy KPLT Rising Day Arani Katalon Amai Pi Along Aluhiaman Pen EM Amar Singh Tiso EM Jagat Singh Ingti MAC Dorsing Ronghang SP Deposit Deuri APS Atum Chetongdun Puri KPLT বহুত খিনি অর্গানাইজেশন আহিলে বহুতৰ ডিমান্ড আছে পলিটিক্যাল কথাখিনি মই নকওঁ বাৰু কিন্তু কথাটো হৈছে কি যেটো দেখা গৈছে বা যেটো আমাৰ অর্গানাইজেশনবোৰ যেতিয়া ওলাই আহি পেলাই এটা বস্তু নিশ্চয় এটো অনুভৱ কৰিছে যে বন্দুকৰ গুলিয়ে সব বস্তু সমাধান নহয় আলোচনা কৰিবই লাগিব আৰু হেতু আমাৰ পথ দেখুৱালে যেনেকে UPDS প্ৰথমতে ওলাই আহিলে তাৰ পিছত KNLF আহিলে তাৰ পিছত KPLT আহিলে তো এতিয়া বাকি থকাৰ ভিতৰত আমাৰ যদি সম্প্ৰদায় হিচাপে আমি চাবলৈ যাওঁ PDC কে বাকি আছে মই মঞ্চৰ পৰা তেওঁলোককো আহ্বান কৰিম যি কিজন আছে সোনকালে গুচি আহি আমাৰ মেইন ষ্ট্ৰীমত জয়েন কৰক আৰু একেসকলে যেনেকে কাৰ্বি আংলঙৰ উন্নতিৰ কাৰণে গোটেই সিস্টেমটো আগবঢ়াই নিব বিচাৰিছে তাত তেওঁলোকেও যদি অংশীদাৰ হয় তেতিয়া ভাল কথা banga khaisi nang dong thipopo nang litum matha pensi KPLT aphan nang litum ningkan crazy lo la pacho la penilitum Karbi khai along apur kimolong sami litum kadok be chini lo je apranga bang KNV puta dolo KPF puta dolo afida bang KNV KPF labang so asong kecapahem pupon tu nama thalo Karbi khai ki siwet KNV KPF ta angke hele ki oda song pinaglo
ka chiton te dokok lo lajong si chiton te dokok lo ne Carbia KC News Desk Report, News Fast, Karbi Anglong. Nong 11 Langpher MAC constituency angkang Northern Range, Phonglokpet, Forest, West Division Bokolia Kiparlu, Klurdung Sub-Beats Office Asai Hem Along, Kitang, a Forester Abangpu, Aningkan-Ingkanta, Sai Hemate Office, Jingnine, Mate, Duty Cheklem Damde Pinsi, Ing Hap Along, Tala Hom Tan Pen, Inkir Kling Pensi, Aningkan-Ingkanta Pathon Bomb. News Fast Karbi Anglong Pen Birta Kahumri Damahut Klurdung Forest Sub-Beat Office Adung Het Kedo Edon Ahemindut Abang Phupen Birta Nang Pachini Dun Atengke Mentune Pen Bhom Kuru Mate Sunday Arni Alom Sobak Chiklang Chotpo Chedam Thujui TTC Thekdun Long Pusi Pherangkip Aphan Birta Nang Pachini Dun নাম দিনেশ ইয়াতে ফৰেষ্টাৰ আহাটো কিবা চানডে দিনাখনে আহে খালি আৰু বেলেগ দিনাখনতো নাহে আপুনি ইয়াতে লোকেল নেকি হয় লোকেল ঘৰটো মোৰ ঘৰটো ইয়াতে ডিগলেজ গাঁও বোলে তিনবাৰী ডিগলেজ গাঁও ষ্টাফটো এনেই কেইজন আছে ইয়াতে ষ্টাফটো এনে আছে এনে হ'লেও একজনে আহি থাকে মানে মাইকী মতা আহে এনেকৈ ষ্টাফটো দেওবাৰে আহে আৰু বেলেগ দিনাখন আহে Tangte Northern Range Phonglokpet West Division ACF Horinat Ronghang Langpher Local MAC Ramsing Timung Lapen HAD Minister Sumronghang Atum Labangso Puthak OPC Insai Jima Pusi Klurdung Ahawar Kedo Arada Tumpen Towar Cholang Prong Si Dolo Manjapen Dilip Hanse News Fast Karbi Anglong 7 Nong Kopili constituency angkang Kiparlo Langhut Arong Arada Tum Non Puan Takimesen Alang Junlong Wang Velang Atheke Bangso Arong Along MAC Pawan Kumar Rai Aphanta Chini Wang Velang Alang Li MAC Haidet Api Anta constituency angkang anta Chihumri Damde Pinlang Lapen Haladagaratum Asona Kisung Akirabji Kalisi Ahemle Dam Pusitami Chini Nesi Chikrong Det Titi Pusi Kepo Aradatum Along Pen Birta Longdun Lapen Haladak Kaching Tangdun Bek Atum Pen Lamthe Arjupon Iksena Inhan lang si jun na. Oh, nang tuman sorkar pen kopi ni nak kerap doi gloma. Nangaya tawi Oh, kopi homosti lo ke ho? kupli lo. Nang litum la langbung lang plate lang si aningkan bang kaki junang lo bu. Kijunang lo. Ring dongkol hai tawik ma. Nangaya tawi Oh, kopi arong iglo lo ke? Langhut. Mukim inharong lo. Mukim ingherong. Mukim ingherong di. Emisi bang wewe mada. Bang bebon igni sini ende derpon ikine theki. Nalitum la kilik apor la kilik jok det pen kilik jok kota abang puan thelong emisian chini nilang ma tu. No la haida da pian kya la kilik jok dulong lo he. Kilik hut bang ke he. Abot ba jok lo si tame emisian chini nila. Kheroni Penran Singteron News Fast Karbi Anglong KPLT Asong Amhang Kethek Arni Kolonga Designated Camp Alongsi Pining Aningkanta Talon Pon Along Keong Dung KPLT Klembangatum Chetong Dun Ekhai Longri Longpat Kacherai Komji Aphan Ningkan Surihini Ra Crazy Aningkan Arkoi Niphai Nerkep Arnisi KPLT Amahang Pathek Pen Karbia Longri Cherai Kom Padopon Bom Bangso Asong Amahang Pathek Ponang Kok Lake Karbia Khai Atum Akisung Pen Kapajok Ponji Lapen Government Atum Along Emethang Ajakong Kachelong Dun Thekji Aphansi Mahang Pathek Ponlo Lapen Bangso Amayalong Home Secretary Songsar Kathar Pen Lam Theke Jai Ponki Non Ke Wangji MLA Kilik Along Majok Aparti Penle Thurdun Pen Haidun Pusitami Amithang Jungjung Akhipu Jematha Thedet Nangji Lapen Rat Apharmansi Klem Piponji Pu Alamchak MLA Kilik Aprang Rat Athengno Lamchak Chepinangji Pusi Lamthe Jaipon Mai Along Aluhi Sarpu KPLT Chairman Donri Kramsa Chetongdun Lapen Home Secretary Songsar Kathar Pen Pherangke Athengno Kapachini Dun Alamthe Arjupon Iktha Sorkar pen kicingki mate nirong kemang mate rat kemang aphan nirong kicingki thani boli lo asi chu lockdown aprang nilitum Central Home Ministry pen nilitum pinya proposal nilitum na pen tilo cipaduk pen lawang sa lampali lo laso na khaksi lang bolam tela corona mate laso isu abur joini pen birthe mata me meeting langson pandel sini tunda na chimi chana tekdel
Basi puthot aku don itu result long thulo je litum kaching hon Karbi Anglong Autonomous Council Kim Karbi Anglong CM Sir Tuliram Rong Hang lang likhan Central Home Ministry pen labang so alam Nepali lo jate ni tumai kaching ki jethani phan lasi non laso nimkan kimi second week but third week asam bon litum mane government central government pen kaching ki phan Home Ministry pen lam ki ni mana pali lo lasi labang so kaching ki jethan long dami Karbi Anglong Solang do arat patami alang litum mate litum khai kupi ki mangma kupi ma kinangi kupi ma aso harmo bangkalang to bigi suri cepat coy dinang ba bigi suri na pinai ku litum Karbi arat pan Dongkam kampen Komal Kathar News Fast Karbi Anglong Rat amai pi along aluhi sarpo aman pen Minister Dr. Himanta Biswa Sharma Chetong Dunji lapen Assam Sahitya Sabha Dunmaipu Rinalini Devi Chetong Dunji Assam Sahitya Sabha lapen thu North East angkang kethinai Asong Assam Sahitya Sabha angkang Hauraghat Sakha Sahitya Sabha Sertalin Kechok Art Koi Niphai Krik Trok Arni Talon Ponpo Hauraghat Sankar Mandir along Arnisi Apharman Labangso Ajaimek Ketalonji Aphan kenang sot asai kedengji aphan cisik cedang asai ketang tangsi ke onglo arkoi great rock arni adabapor lama kang thurasai tirikam amai maipu bhawes borasi sertalin kechok katalon ajaimek ing puponpo aphi chikimo angdeng along abarim chunbang amen pen kikimpon aget kangpu Bharat Ratna Dr. Bhupen Hajorika akumlin along Mir Alek Kebat Hauraghat Sakha Samiti Keseng Ahut Amaipu Khudra Bora Akumlin Kangpu Karlitang Abarim Meipu Chunbang Atumaphan Archo Ponji Anar Lupor Phai Isi Apor Rat Amai Pi Along Kitab Ingpu Ponji Mai Along Aluhi Sarpo Aman Pen Assam Sahitya Sabha Dunmaipu Lapentu Finance Minister Dr. Himanta Biswa Sharma SRP Rinalini Devi Chetong Dunji Kitab Kangpu Amai Along Sertalin Kechok Katalon Alokimo Jamunar Sangam Ke Abarim Assam Sahitya Sabha Amaipu Padmasri Rongbong Terangsi Ingpu Ponpo Labangso Ajaimek Along Hauraghat Angkang Bangphokep Manpeng Kedo Abangpu Bang Phiatum Archo Ponji Diphupen Pankaj Deka News Fast Karbi Anglong Non long so phan bir time ton sina For the first time at your town, Lifeline Diagnostic Clinic, MG Road, Diphu, Main Market, Karbi Anglong. Doctors RS of OBS and Gynae, Skin Specialist, Medicine Specialist, Child Specialist, Bone Specialist, Consultant Eye Specialist, along with all the facilities such as Infertility Clinic, Ultrasound, Hematology, Microbiology, Biochemistry, ECG, Clinical Pathology, Pharmacy and much more. Master Health Checkup of General Health Blood, RE, ABO, RH, Diabetes Checkup, Thyroid Profile, Lipid Profile, Kidney Function Test, Liver Function Test, RE Urine Test also done here. Book your free home collection at 970-736-7150. Thank you. bir ta kang ton pen nam jiroi thulo Baithalangso PWD Road Division angkang Kheruni pen Jirikendeng Kacheleng Atowar P Amreng Alang Royathak Special Package Assistant Mate Thihek pen SPA Surihini Rak Kregethom pen Grepli Askim RCC Bridge Kimi Rataphan Panongsi Kedamtang Thangthanga Chikloni Phai Great Rock Surihini Rak Grepli Aningkan HAD Minister Khorsing Ingti Abarim Kedobom Ahut Lapen Non Kedobom CEM Tuliram Ronghang MLA Mansing Rongpi Lapen Local EM Abarim Elis Ingtipi Atum Radaphan Matha Ponsi Long E Somponlo Bonsitami Ningduk Memeke Pini Arni Anta Anujok Ehong Anta Patang Thekthelang Birta Kelong Dun Atengke Labangso RCC Bridge Mate Dolong Isi Private Limited Company Atumsi Sai Chepalong Dun Puta Chethan Setame Asai Amo Kapanglen Ajok Pining An Ningkan Trok Nang Pleng Tanglo Lapet Manghumeme Alam Abangke Lapuan Skim Kethe Deng Pondet Api Setame Mentune Pen Bangpho Trok Vet Alebor Atum Aphan
Pachud Mir Marsi Thekponlong Lasi Bangso Project Non Kedobom Council Poriwarton Asorkar Atumpen Patang Ponthek Theluma Mate Atangka Ik Edloma Puta Chirok Tokarat Atumpen Arjupon Jongsi Ahok Rat Aphan Kamatha Do Leputangte Rabjin Pen Karbianglong Autonomous Council Local MAC Rina Terang Pi Atum Labangso Bridge Mate Labangso Dulong Kelang Kachari Dunjia Phan Kiong Dungarata Tumpen Tuning Ripon Jengkhapen Pobitro Kathar News Fast Karbianglong 13 Nong Langhin Constituency BJP Asai Hem Along Mass Joining Lapen Welcome Program Amai Padopon Langhin Mondol Maiphu Sonil Kumar Boro Pensi Maichari Pon Lapen Aluhia Manpen HAD Minister Sumronghang EM Torendra Brahma EM Barim Surat Brahma Langhin Mondol Chunbang Sarthi Rongpi VDC Chairman Khansai Basumatari Lapen Penang An Kethigiding Atum Chetongdun Bangso Maya Long Bangthong Kebrahini Atum Kaprek Asong Pen Chepa Ogdun Lapen BTC Pen UBPL Asong Atum BJP Along Chepa Ogdun Atumaphan Archopon Phuluni Pen Arun Kro Hawar Kehat Pen Rupam Hanse News Fast Karbianglong Dokmoka Kiparlo Ramsatok Bi Arong Lapen Dhentarong Pi Arong Ningkan Esek Pen Thanrong Ker Karkli Pen Pacheton Dunsi Lunkan Amalin Pado Lapen Anarlo Angko Ason Kaphathu Padopon Longjam Lapen Kabadi Dom ni dak Ramsatok Bi Arong Lapen dak Dokmoka Hawar dak alang litum dak Hawarong Ker Karkli tumi tarik poani Lapen pini bangke alang litum aje pen si alang litum pini bang dak Dunkan amai ini tum dak Ramsatok Bi Arong Lapen Dhentarong Pirong Kacerapen ini lunkan kiri pon lagi ini kan angkarok na orang kerok op ketok kecil kami aku tak pen masih ini yang nong bang ini pun ini cekorong pen osumar na pen to bihe ka sumar na pen thidungo sumar pan lagi kan kidun na pen aprang padam ponji pansi ini asal sai ke deng pon masih hansu si churulo sokar biya arat pan masih ini pun alun kan dak dia program tani hansu si Karbianglong tang long pati tangga mang ke situ ini pun la media nu la ini pun aja prongsi ke tanah alam theke la pon masih ini lam thi pading ilo Phuluni Pen Arun Kro News Fast Karbianglong Pinya Berta Lansi Pajulok Domekapme Kardong